voin hi June ni som ni nga ni ania Myanmar thuthar kan lu chi lenga chumi nuwa tunlai khovel thuthar bengvel zual kan ngai thla chun zom don nia thupuya kan lu main thu noi tlem han nei velokela kar kalta ni nga ni khan kan unupui haya secondary school English lecture hi online class kalpui dan tur boipuya a fe chuana COVID-19 sipui leng mek khian aman ve hlau maya hemi kai noya kei first contact kalo ni ve sia COVID test mabakin min home quarantine ve taran mai home quarantine hanni ta ka chon chet la ka har safu maya Mizoram Journal chung kuatte in lo hoi hai mayang ti lo wangin video hi kanan bua sai ramani a thei chen chu ron chun zom zel po kan tume thu pui lama lut tong o United Nations right expert chuan Myanmar a kaya state a sipai te beina wangin min wei khat chuang chu himna zongin an tlan cheto ni in asoi thu chua siama UN special reporter for Myanmar Tom Andrews chuan February ni kata sipai ten civil sarkar an pai thlang nuwa mi puite an bei chun zom zela wangin kaya state mi puite chu din mun der thong takin an omme kan yati mi nuai chuang zet tlan chiate ram hwaya te omin then ka chu an thenom san state a ten tlan chebok UN chuan sipai te hlawat tlan chiate hi an din muna thalo hle a eitur in tur tom hol nu tur tha te an mamwa damdoi lam engkol na po an mamo hle ani ti heng mi te hi ngai ven thuai an ni lo chuan mi tam tak chu eitur nei lo le dam lo na wangin an thi mai a hlo om hle ani ati Myanmar a National League for Democracy NLD ruaitu Aung San Suu Kyi ukil chuan kar le ju ni song pali hian Suu Kyi chu kota achungcha ngai tua le tur ani tur thu asoi Myanmar boina kal chhome ka NLD ruaitu Aung San Suu Kyi chu ju ni song pali hian kota ruai le tur ani tur thu hi a ukil chuan asoi chiang ani court legislate te chuan tharuk chung athu boi te chu ti felman an tum don thu a soibok ani Suu Kyi hian thu boi poruk nei mekin heng zinga hian official secret law bo chiale dan phallowa waki toki thu boi kol thu boi te po atelani Suu Kyi ukil hian Suu Kyi hi mutum thin ma se February ni khata an sen lui tang khan mai chana tum ni chau ala muwa Suu Kyi chungchang hi ama anglovin kar khata tum ni te ngai tua tu tur ani thu sarkar chuan apuang kumin chung hian thu boi an chin fel mai arinoma ma se a hremna an ken ko dan tura ro rin thiam har sari hle ani Myanmar sipai sarkar ho tuluk te in mu khom State Administrative Council meeting a chuan an ho tu Senior General Min Aung Hlaing chuan zakmap lovin dot thul hual a soile pekta General Min Aung Hlaing chuan February ni khata tanga thu neina an chel nu tangin Myanmar ram hian ma a son to hle ani ati ram ro relna an kota aum nuin an ram mel mang chuna satakin adang lama malak zel tur tam takomin hei hian chona tam tak ma chon zel tur chakna min siam sakani ati thali emolek thu neina sipai te kota a om chungin mon state le karen state pania jin theina lo mom tak anei thu asoya mi pui van tlang da chu thlamwang takin nun phung pa ngain an ko sa ka mubok ati tin athu soi zel na chuan sarkar ma sa NLD sarkar khan financial year hun chung hi ti danglamin October ni khata tanga March ni September ni somthum chung hi alo mang towa hei hian sarkar kalphung le sumdong te kut na thok le lo nei tu te tan rem chan lo na tam taka thlena chu wangin Myanmar ne na in mil tur financial year thar kan puang ve don ani ati ama ero chu financial year hi engtia ti danglam tur nge ti chiang takin soilan ero anei lo thung ani sipai council sarkara anzia tulian Lieutenant General Aung Lindu poin calendar year January ni khata tanga December ni somthum pakhat chunga Myanmar mi puite public holiday mandan tu thli ran chunga financial year kalpui a fu arin thu ar asoi ve bok tin committee member dang u thaingun Dr. Bangia Wanggi Dr. Ainu Sein te chu financial year hun
chung ti dang lam dawn a hriat tur pawimawh te chu ngai pawimawh in he financial year hun bi chung hian kan siang dang mam dawn ani an ti NLD sarkar pawhin financial year hun chung hi October ni khata tanga September ni somthum chung hi an lo mang to thu soi langin hei hian mipui tan sumdawng tan le sarkar tan pawh rem chan lo na thena keini SSC sarkar chuan financial year period hi kan thlak le angai dawn ani an ti financial year hun chung hi khovelin a man dan tlang pui chu April ni khata tanga March ni somthum pakhat ani tlang puya financial year hi arama zerin an budget kalpui du dan milin an her rem fowa calendar year anga mang po an tam mai UK le US a mun then kata chuan calendar year angin financial year lo mang thin za a somru pangar vel an omani financial year hi technical term chuan fiscal year ti nia budget year po an ti tho mai SSC meeting nei zo ta ka an rel thuk chu corruption thila inam hnoi te chui chua hrem chung chang te sarkar do dal tu te le lo hum tu te zon chua hrem na le ko tu chung chang te social media le mass media thu dik lo puan tar chung chang a mo phur tu te zon chua hrem chung chang te watakin an soi ani an ro rel na bo zui dan lek ko lo ni ta se an ma ni nge hi fir fia ka chia sarkar do dal pai thatu te an nia corruption chu soilo an security force ten mi pui te thil nei chu saka an thil rok zo zai te kha man sen po ni lawa thu dik lo ni tina puang chuang trin sipai hoin an du an puan tir thin MRTV le Maya Wadi TV broadcasting le transmission service an ni reng ti hi khovel mi pui ten an haimi alo thung ani University of Essex a Director of Education nilai Natasha Lindsay tin Myanmar sipai tlan bo ten tatmado angong lian tak anei dan tun hnaya aron sia kha kan hretok mai theye tun din hmuna chuan Myanmar tual chung boina le sarkar hoi hera tagin thudik zik tuak tak hriat har chang omma se kan thei angin hian bi chiang don tiang March thla sipai chuasan mipui lam thlop tu captain Linstead ong kumsom ni pokomi chuan February ni khatle tunin kara hian sipai zariat vel tlan bowin civil disobedience movement an zom to ni na soi a soi zel dan chuan heng sipai tlan bo mun lia thena mun thum te hian mipui sipai an ti mai people defense force PDF an zoma a zom ve ta lo te po in mipui te lung oi lo na lan tir mek hi an thei angin an no thle vo bok tun haya tlan bo tam tak phei chu alu bok ni lovin officer chin an inuka za bor vel hi captain major lieutenant ti vel an nia then kha chu ram chunga hel ho in khuana sang sanga sarkar sipai te do turin an chera kong sang sangin tu an tuai siam tlut bok Lintet ong hi San State khochak lam 528 infantry battalion a captain ania Triangle Region Command an hnuai mi ni tun din hmuna chuan etiang sipai tlan bo te hi kumsom hnui le somthum panga inkar an ni deuh bera major rang aya sang an la om lo bok atam zawk hi Navy le Air Force atanga tlan bo ania le sipai pangai tam tak tlan bo du ngoi omma se an chung ten an tur mai lo na awanga tui lo chunga sipai la zom sham an tamani hetia sipai tlan bo tamai te po hian sipai ho omna hmuna an chung te an kalsan lo thei si lowa an din hmun adu om viau lo sipai kan soidon chuan Myanmar tatmado an ti ho din hmun tlang pui hi hriat angaya tatmado hi sarkar in rel bolna kalpum pa ngaya chuan Ministry of Defense noya omniin Army Navy le Air Force baka auxiliary service Myanmar Police Force le People Militia Unit te anombok anram kho pui ber nei pidoa mun pui nein kumsang ni sompok khan active sipai hi nuai nga singni sang kwale reserve sipai singkha sangre zakwa songkwa poriat jet zot an ne ni heti ruala kan sia tel tur ero chu Myanmar a hian chibing hel pol suang sau pui an tama wangin heng sipai te hi an in dai lo le a abik takin kachin kaia le San State a hel pol lin pui te hi kum tam tak chung Myanmar sipai ten an tuk dol hlei thei lo an nia tun hnuwa mi pui lung oi lo te
an ron thlawp tak sup phei chuan sipai te lu a hai le zual ngei ang le Mars ni saria sipai tlan bo san tu Lieutenant Ted nei bala kumsom ni pali mi chuan mipui te chia tanga hlola an mani veng him tu ni si lo ten sipai te hian tual thana ra phlak tak tak an thlen tir ani chumi a chuan tel ve zel ka du to lo ti in mipui te chunga rong taka che sipai a chu san chan a soi ani hi kumsom ni pali mi lek ni in Chin State ta 269 Infantry Battalion atanga tlan bo ani khatia sarkar pai thlak ani si khan mi zonga hmalam hun be sina kan lo nei ve te ati che ho thalai ram hangai tu kan yangin mi puilung oilo na ti lan hi ka kalpui zel don ani kirle thei ani to lo ati tin sarkar che na ro wa takhi helle sipai tlan bo ten an do le ani ngot lova khowele Myanmar rama milangsa tak takin sipai de dem na thole mi puite an thlop ji an aw chua puya thlama sa khan Miss Grand International Masabera Myanmar ayo tuna gymnastic instructor ni mek ta tet chuan Facebook a inbeina hak chi thom hladum le rifle den athalak posin beile thuna thleng ta tina ziaka milangsa tam tak zinga keini zofa te point kan hriatlar en Myanmar Idol Season 4 a panina Benjamin Sum ngei poin he thil thleng du lo na alantir ani kha engpo ni se mi puite ne na inurna hel thil ti thei tak tak le ram dang atanga pressure ta chu lo da thaila tun haya sipai heti zat an tlan bo hi ngai thataka en liama har ve ko pangle ram chung economy le banking system ta la chu a chor thuap mai sia sarkar tan po alu hai thlakin thapui sor khom fo har le ang mi pui sipai PDF chu soilo mi pui mimir po in sipai che na rong ra tak laka inven nan ti in tual char ral thu man cher ve tuk bok en tiklai mai po hian sipai lung oilo mani chung te le mi pui lam tang deuh tho democracy lam on tam takan om renga expat te chuan bo ruakena jir chuan arwala tam tham dewa sipai tlan bo huk po thleng thia ngai heng zong awang hian sipai sarkar hian atluk chiat pui mayang em lu ti hai tu tham zong sipai ho tu lok te tan chuan aom chiang ani khit thit media talan danin tukin jing ju ni som ni nga ni khan Mandalay huam chunga Myanmar sual sipai thlona te chi atla sipai pariat an thi jinga hian military council high level officer te po an tel thu report donani Majima News soidanin thlona te chi hi Pin Ulin Township Mandalay region atla in mi pariat an thiani local news reporter in antarlan danin mi som pani an chuanga mi pariat te hi an thia abak zongin hliam na tak an tuarani he sual sipai thlona hian nei pito airport a chuasan nu fit sang khat asang atangin Pin Ulwin Steel Factory bula atlata ani ole khovel chanchin thar bengvel zual thengkhat ngai thla zelang o North Korea chuan tun hnaya dan khau tak mai lekko tharin foreign film call foreign thom no nei le tong le slang mang tu da chu nataka sem turati wun mi su kum som pakhat mi anlek ani lain South Korea drama film akola wangin mi pakhat an ti hlumlai an en lui tira a then om tin te chu an ti hlumlai an en lui tir vek ani semne lek koa mi an ti hlumlai en du lo te chu ram le nam phasan tu anga ngai zui ngal an ni ti in wun mi so chuan soi North Korean guard te chuan heng foreign film an rama chok lu awanga semna chu thina ani ti an keng ko hne le ani mi pakhat chu mai tuam sakin abianga mi tui luang zoi kala mi thlareng mai chu mi hnuah tron betin an kap zui ta ani ti in wun mi so chuan soi bok ral thuam tel lo in dona internet tom lo social media om bok lo state thunun vek television channel tem te chu omna in lockdown reng tur ngai ta la chu North Korea a ni tinun dan chu ani mai tuna phei chuan an leader Kim Jong Un chuan na sa zoka chet lak na nein dan thar khau zual tak mai reactionary thought tia soi chu akal pui zui ta bok South Korea United States emo Japan atanga media thil lian thamman te chu thitura an chung thu rel thei ni in
man ni hrim in prison kem a kum som panga lung in tan ngei tu ni bok tu hnaya Kim Chuan State Media kaltangin Youth League te chu nani du thua cheta anti socialist zonga che thalai zinga mi te chu man khom turin atia foreign chonga chong foreign hairstyle putle thong no in bel te ti top do in chung te chu tur hlau om ti na soi South Korea online publication daily NK chuan Northern Korean thalai te chu K-pop idol lume anga an me awangin reaction kema da an ni tina soi heng zong hi kum jong un an nuclear weapon emo missile tel hau lawa indona akalpui wanga nia analyst te chuan North Korea mi puitena ramdanga tanga information an don tur en kim ti to veka tumna ni in an soi North Korea chu mun dang zong a in nikuma pandemic len tira tang khan tlo po thei lo zuala siam ani a China atanga sum dona le ei tur lak lu poimo te po lo thei lo ti lo chu chok lu ani lo bok economic se sa bok nen sum nei te nuclear ral thuam nei tuma nasa taka man ani boko wangin North Korea din mun a chelea kumin kum tir lama khan Kim chuan ami pui te chuan kan sia thei china din mun chebera antong mek ani ti na soi hial bok danin enge a soi North Korea dan thar khauta ki daily NK chuan a copy an neya na thok tu chu foreign film ne na man ani chuan factory ho tu ber sem tur ani nga no pangin har sanan siam chuan anu le pa ta sem tur ani bok ti in editor in chief Lee Sang-yong chuan a soi heng dan thar ti South Korean thalai zok te thil ton North thalai te na an in le o theina om tu zong me mi tumna ni ti in a soi bok North Korean suai tu te hian ramdang culture chok lu ni chuan do dalna chuak wat thei dona an ngai ni in a soi bok Choi Jong-hun ni kuma North Korea tlan chia san thei lau tu chuan hun a khir pau le dana khir zuala semna ana tial bok tin a soi North Korea hian foreign film aru ka en thin ni in China atangin aru ka lak lu thin ani kum tam tak chung chu film sang te chu USC stickin impact kwal ton thin ania thuru ka ol sam boka par chuan manga ven vek ani bok ti in Choi chuan a soi a zon zata par chuat tum thumi ti dik lo chuan USB chuan a chunga thilom te chu a delete ngal vek thina tum khat par chuat tai bik lo poa a chunga om in delete ngal vek thei tur puin a siam thei ani tin a soi bok a chang chuan USB te chu computer a tum khat chau en thia siam ni in computer danga man thei lo ni in engang point the dar tumila a ti ngaina om chuang lo tin a soi bok an then om te nen tum khat film an en tumin car battery mangin South Korean drama Stairway to Heaven ti chu munom tili tuka an en thu soi ma se Pyongyang thu nei tu te chuan mi pui te che dan chu an se wara Choi chuan kum sang ni pani vela Tangkhan University lu chuan tana CD sing ni chuang an man ti na soi chu university pakhata chonia sorka chu abara khai em a hei wang hian semna lutu kan kalpui ta te na soi police te chuan heng film te vai na hi nei chan zui mi tam takan mana an man te ngai sak a then chu labor ke ma te da in kum li rim taka thoti ran nia an semna chan ber chu foreign media an en wang ani rongot mai ni mi tu emo in foreign film dar kan hen chuan labor ke ma kum thum lung in atang don ani rongot mai ani heng drama en tur hian paltlang hnem angai hlia tu te ma in kan hriat duna le dil chuna min hne sak theilo North Korea pon khovela thil thleng hriat kan du ani ti in Jim Hyok chuan soi Jim Hyok hi North Korean mi ho sa chung kwa chuak Beijing a le khazir pangat ni in tuna chuan internet amu chuak ta ni atira chuan internet kaltangin kanram an soina le an soi dan te kaina khothlang mi te le Wikipedia te soi chu do ta kangaya North Korean kai hnoi documentary te ka ena ka chiar boka an soi hi adik don ani hi katita ani ati thil om dan ka hriat fia meu chuan karil ru ka siam fela North Korea a le thei ka ni to lo ti in Guam Hyok chuan soi Seoul la atlan chejuita ani United Nations Security Council chuan UN Secretary General ni lai Antonio Guterres chu atram ni na tan hedin munchel chun zom turin adu
June thachunga tana Security Council President ni na cheltu Estonia UN Ambassador Steven Jorgensen chuan Council private meeting an nei nuwa Guterres chuan kuma chunga tan UN Secretary General ne le tura an thlop tu hi apuang General Assembly ne na Guterres hi tram thar sang ni som ni January ni katatanga sang ni som ni poruk December ni katleng Secretary General latana ruat le turin rotna atlenani Jorgensen chuan June ni som paria thian General Assembly chuan session nein atram ni na turin Guterres hi aruat le don ni in asoibok UN ho tu thar hi nominate dang an omlo wangin Guterres hi official candidate om chuna ni ti Jorgensen chuan asoi kumnga chunga UN ho tu din mun alo cheltona Guterres hian hena cheltur hian atlin tok le ti po chiang takin alo lan tir to ani ati Secretary General hian na athok tak tak ti po kan muloma Secretary General thachong chuang tak ni in kangai ni ti in Jorgensen chuan press conference a soi Guterres point UN Security Council chunga an thlomna wangin lom thu asoya kumsom sari pani mi Guterres hi sani som pasari khan UN Secretary General pakwana tan thanania hemi ma hian kumsom chung chu UN High Commissioner for Refugees ni in sang kha zukwa somkwa panga tanga sang ni pani chung kan Portugal Prime Minister alo ni to bok France President Emmanuel Macron chu thole ni khan an ram chim lama kho pakhat tain Hermitage atlo truma mi puijinga omlai mi pakhatina maya aben sak thuai mai President Macron maya ben ani live video hi social media lama po dar chak le a Macron hian Professional Training College for Hospitality Industry atlo truma mi puikal khom jinga pakhat kha khi ti sat ha chuan chipai atum lain ani hian down winda Macronia ti a wina maya aron ben sak thuai mai ni lal ro rel an hoya an omlaya friends chipai ti awla pakhat Montjoie Saint Denis ti po soitel bok Macron veng tu pani te chuan president kutlak tu hi an man bet ngala Macron poi hroi san ngala ni ma se anu reilo te Macron hi mi pui jinga ron in lan le in chibai a chun a sem chun zom le ngala ni President Beng tu hi tunge ni soichian alani lowa aben chan po ria talani lo bok he thil thleng wanghian police te chuan mi pani an man to President chuan a thil tona wanghian hlau thona anei pha lo ti soin mi pui pung khom te chu chibai chun zom zel tur thu la engma ina dal thei lo thu a soi kumsang ni som paru khan Macron he economy minister ani lain hard le left trade unionist ten labor reform du lo na an nan tir tumin RP manga be lo tok to bok Macron chuan a thil ton che chu thil thleng pa ngai ve mai tin ana thole a thil tum ti hlotin na tura ati boi pha lo thu a soi season sari liam ta khan NBA draft pick season round somli pakhat na ania tuna chuan basketball in la sang bera most valuable player anita chupa chu Nikola Jokic ani nimin ni ngani khan NBA chuan sang ni somni tun ni khat season atana MVP chu Denver Nuggets center Nikola Jokic ani thuan tuanga atan choi muina sang hi ama saber ani ba kha Serbian mi jinga dong thei ma saber ania a club Nuggets tan po ma saber ani bok fit jukle in chi som pakhat zeta sang Jokic chuan ka suang tua bak phak thilani atira chuan kan in bulvela ka in khelvia chumi nuwa EuroLeague ka khel po kha ro pui to NBA ni mai ni lovin MVP thleng ani ta mai chu amakani tina soi NBA draft pick atanga chu chuan Jokic hi MVP ni thei niam ber ania chuti rualin tunma in NBA draft zinga langpak lo Mors Malone chuan player Hubert Choi moina voi thumot alo dong to New Jets coach Michael Malone chuan ei chu be sheina sang taka kan thlir ni ma se kan in phang ba ka ni ti in a player Choi moina dun chang a soi kumsom ni poruk mi Jokic chuan New Get tan regular season a khan match som sari pani zeta in khel bul atana chorwalin match kata 26.4 10.8 rebound le 8.3 assist anei ji ang ani NBA huang hi American player 10 anok ne le thina chuti rualin tun hnai season hunung pania Giannis Antetokounmpo chu MVP ania
riklang wal paka Dark Norwich le Jokic te hi European player zinga hetiang choi moina dong thei an ni All India Institute of Medical Science AIMS Delhi Director Dr. Randeep Guleria chuan COVID-19 select tho dang lo thleng le turin no pangte ang hong na big don ti fiana data chu India rama le covid danga po omlo ti nimin khan soi ni lai nia COVID-19 chungchanga press conference ania Dr. Guleria chuan he thu hi soya COVID-19 select tho dang lo thleng le tur chuan no pangte na takin ang hong don tia soi chu thidik tok lo ani ti in India ram danga po he thil fiana tur na ta engma om lo ati India rama seleng thon hi na thleng meka no pang sikai dam do in pum pui ngai zinga za som du nga som sari chu na na dang nei sa le immunity niam takan nia no pang risel thapa ngai zinga sikai te chu hospital pan pui kher ngai lovin andam thade mai thin ti asoi ole viewer te hne nangen na han se ve leila kan channel mila subscribe saklo te khan subscribe ti kamilong me sak ve ngei teu chumi nuwa notification bell ka hmen le in ola in da don ya